nibyo koko bucura bwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yarangirije amasomo y'igisirikare mu Bwongereza. Ariko se abandi bana b'umukuru w'igihugu bakunze kuba bahugiye mu biki? Bizi ibijyanye n'iki? Kuri ubu ngubu umwe ari gukora akahe kazi? Batangiye kubona akazi ryari? Soza ndibuze kuguhereza urutonde rw'abantu bakomeye bafite amazina azwi cyane ku isi barangirije amashuri yabo mu iri shuri rya gisirikare ry'Ubwongereza Royal Military Academy Sandhurst, aho abana babiri ba perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame barangirije amashuri yabo ya gisirikare. Ni ishuri ritoza abasirikare b'ibwami bw'Ubwongereza ryanyuzemo na Muammar Mohammed Abu Minyar al-Gaddafi wabaye perezida wa Libya, akaba n'umwe mu bazwi cyane bahirimbaniye kwigira k'uyu mugabane wa Afurika. Ikaze, ndi Jean Bosco Niyo. Iyi ni Smart Maker TV show, twibanda ku makuru y'ibyamamare haba mu myidagaduro cyangwa se politiki n'ibindi byose byagira icyo bifasha sosiyete. Kanda subscribe. Mbere na mbere, Brian, ubucura bwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame tariki ya 13 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2024 yarangirije amasomo ya gisirikare yo ku rwego rwa Officer Cadet ku ishuri rikuru rya gisirikare, akaba ari naryo rya mbere rikomeye mu Bwongereza, Royal Military Academy Sandhurst. Amafoto yatangajwe bwa mbere ku rubuga nkoranyambaga rwa X yashyizweho n'uwari ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza Johnson Businge. Yari amafoto agaragaza mama wa Brian Jeannette Kagame wari witabiriye ibyo birori hamwe n'abavandimwe be ari bo Ivan Cyomoro Kagame na Ian Kagame n'abandi ba hafi b'uyu muryango. Brian Kagame yarangije mu iryo shuri nyuma y'uko na mukuru we Ian Kagame yari yaraharangije mu kwezi kwa 8 umwaka wa 2022. Iri shuri rifite ibigwi byinshi ndibuze kubikuramburira mu kanya bitewe n'abantu benshi baryizemo kandi bazwi cyane, ariko nyemerera ntangire gutya mbanze nkubwire iby'abana bose ba perezida wa Repubulika Paul Kagame bakora. Abana bose hamwe ni 4. Imfura ye ni Ivan Cyomoro Kagame wavutse mu mwaka wa 1990. Kuri ubu akaba afite imyaka 35 y'ubukure. Ubuheta cyangwa se umwana wa kabiri ni Ange Ingabire Kagame. Kuri ubu afite imyaka 32 y'ubukure. Yavutse mu kwezi kwa 9 tariki ya 8 umwaka wa 1993. Yakurikiwe na Ian Kagame, nawe akurikirwa na Brian Kagame bucura bwase. Ibyo bakora: uwa mbere Cyomoro Ivan Kagame afite inshingano muri RDB tariki ya 18 ukwezi kwa 5 umwaka wa 2022, ubwo abandi bari mu bihe biturushye byaguma mu rugo, ubwo isi yari yibasiwe n'icyorezo cya COVID-19. Inama y'abaminisitiri yaricaye maze ifata ingamba zitandukanye zagombaga kubahirizwa n'uwo ari we wese wari ku butaka bw'u Rwanda. Gusa mu byemezo byafatiwe muri iyo nama harimo kimwe cyakuruye imboni za benshi: ni ugushyira mu mwanya w'ubuyobozi Ivan Kagame, imfura ya perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ku nshuro ya mbere inama y'abaminisitiri yari iyobowe na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashyize umwe mu bana ba nyakubahwa mu myanya y'ubuyobozi. Ivan Kagame yashyizwe mu bagize inama y'ubutegetsi y'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB. Iki kigo nicyo gicunga iby'ubukerarugendo, kwandika ibigo by'ubucuruzi mu Rwanda ndetse n'ibindi. Ivan Kagame wari ufite imyaka 30 ariko akaba afite imyaka 35. Guhera icyo gihe na mbere yaho ntabwo yari yarakunze kugaragara mu ruhando rwa politiki, mu itangazamakuru cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga. Byumvikane neza ko izi nshingano yari ahawe yari azikwiriye, kubera ko mu mwaka wa 2018 yarangije icyiciro cya 3 cya kaminuza mu by'ubucuruzi muri University of Southern California. Uwa kabiri ni Ange Kagame afite inshingano muri Perezidansi ya Repubulika y'u Rwanda. Inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki ya 1 ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2023 iyobowe na perezida Paul Kagame. Yashyize mu myanya y'ubuyobozi abayobozi batandukanye. Mu bashyizwe mu myanya kuri ubwo harimo Ingabire Ange Kagame, ubuheta bwa perezida Paul Kagame, aho yagizwe umuyobozi mukuru wungirije akanama gashinzwe ingamba na politiki muri Perezidansi ya Repubulika y'u Rwanda. Uyu mwanya witwa Deputy Executive Director Strategy and Policy Council. Bamwe mu bakoresha urubuga nkoranyambaga rwa X icyo gihe bifurije imirimo myiza Ingabire Ange Kagame, unakunda kugaragaza yuko akoresha uru rubuga.
Nyuma yaho Ange aciye ku rukuta rwe rwa X n'ubundi Ange yatanze ubutumwa bugira buti: mwese abanyifurije amahirwe ku nshingano nahawe mwarakoze kandi ndabashimiye, kandi niteguye kuzishyira mu bikorwa zose uko zakabaye. By'umwihariko mu magambo ye yaragize ati: ndabashimiye mwese ku butumwa, mwe munyifuriza ibyiza, ntewe ishema kandi niteguye gutanga umusanzu no gukora itandukaniro ku bw'igihugu cyacu. Uyu Ange Kagame wahawe inshingano mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda afite impamyabumenyi mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bigendanye n'ububanyi n'amahanga, akaba yarayikuye muri Columbia University i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwa gatatu ni Ian Kagame, ni umwe mu bagize umutwe w'abasirikare b'indobanure barinda umukuru w'igihugu, ubageze ku ipeti rya majoro mu ngabo z'u Rwanda RDF. Ian Kagame tariki ya 12 ukwezi kwa munani umwaka wa 2022 nibwo yasoje amasomo mu bya gisirikare yamushyize mu rwego rwa Suryatena. Byari ibirori bigaragara ko byari bibereye ijisho ku cyicaro cy'ishuri rya gisirikare rya Sandhurst Royal Military Academy. Urubuga rwa X rwa Minisiteri y'Ingabo icyo gihe rwatangaje amakuru avuga yuko Ian Kagame yasoje amasomo yo ku rwego rwa ofisa mutoya hamwe n'abandi banyarwanda babiri aribo Paku Dahemuka ndetse na David Nsengiyumva. Ian Kagame ubusanzwe n'umwana wa gatatu wa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, yasoje amasomo amushyira kuri uru rwego yiyongera ko yaherukaga gusoza mwaka wa 2019 amasomo y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa se masters mu bijyanye n'icungamutungo muri kaminuza yitiriwe Williams cyangwa se Williams College muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma ku itariki ya 4 ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2022 uyu muhungu wa Perezida Kagame Ian Kagame ari mu basore n'inkumi barahiriye kwinjira mu ngabo z'u Rwanda RDF mu muhango wo gusoza amasomo n'imyitozo ya gisirikare byabereye ku ishuri rya gisirikare rya Gako mu karere ka Bugesera. Icyo gihe abasoje amasomo uko ari 538 bose bahawe ipeta rya Suryatena bambikwa na Perezida Paul Kagame umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Aba bari barimo abize mu Rwanda ndetse n'abize mu mahanga. Birumvikana ko icyo gihe abanyeshuri bari barangije mu mahanga byabaye ngombwa yuko barahirana n'abandi bari basoreje mu Rwanda. Imibare igaragaza yuko abasirikare 20 aribo basoje amasomo n'imyitozo mu mahanga icyo gihe. Iri shuri yasorejemo amasomo mu bya gisirikare rifite ibigwi byinshi cyangwa se ibigwi bikomeye mu gutoza abasirikare bakuru bo mu gihugu cy'Ubwongereza, by'umwihariko ingabo z'ibwami, aho bongererwa ubumenyi mu kuyobora ingabo. Iri shuri ni naryo bucura bw'umuryango wa Perezida Paul Kagame Brian Kagame yasorejemo ku itariki ya 13 z'ukwa 12 umwaka wa 2024. Brian Kagame bucura bwa Perezida Paul Kagame tariki ya 13 z'ukwa 12 umwaka wa 2024 nibwo yarangije amasomo ya gisirikare ku rwego rwa officer cadet. Akirangiza aya masomo yaje no guhita arahirira gukorera igisirikare cy'u Rwanda nk'uko byari byaragenze kuri mukuru we Ian Kagame. Iri shuri rya Royal Military Academy Sandhurst ryahoze rizwi nka Royal Military College rikaza guhindurirwa izina rikaba Royal Military Academy Sandhurst, rikaba ryarashinzwe mu mwaka w'1801. Ryaje kuvamo irya Royal Military Academy Sandhurst mu mwaka w'1947. Nibyo nakubwiye, iri shuri ryizweho n'abafite amazina akomeye cyane. Urutonde dukesha ranka rugaragaza abantu bazwi cyane banyuze kuri iri shuri rya Royal Military Academy Sandhurst. Urutonde rubimburirwa na Sir Winston Leonard Spencer Churchill wabaye minisitiri w'intebe w'Ubwongereza mu mwaka w'1940 kugeza mu mwaka w'1945. Uru rubuga ruvuga ku rutonde rugizwe n'abantu bazwi banyuze muri iri shuri, yaba baharangirije cyangwa se abasoreje muri iri shuri n'abatararisorejemo amasomo. Harimo kandi igikomangoma Prince William, umuhungu w'umwami Charles wa gatatu. Mu kwezi kwa kane umwaka wa 2008 William yasoje imyitozo yo gutwara indege mu ishami ry'iri shuri Royal Air Force College Cranwell. Prince Harry murumuna wa Prince William nawe yanyuze muri iri shuri rya Royal Military Academy Sandhurst asohokana ipeti rya Suryatena. Iri shuri kandi ryanyuzemo Muammar Mohamed Abu Minyar al-Gaddafi wabaye perezida wa Libya, wanabaye umwe mu bazwi cyane mu bahirimbaniye ukwigira k'uyu mugabane wa Afurika dutuyeho.
Uru rutonde kandi ruriho uwitwa Seretse Khama Ayani Khama wabaye perezida wa Botswana kuva mu mwaka wa 2008 kugeza mu mwaka wa 2018. Hariho kandi Lieutenant General Frederick William Fred Kwasi Akufo wabaye umugaba mukuru w'ingabo za Ghana. Uru rutonde kandi rugaragaramo abanyabigwi benshi biganjemo abo mu miryango y'ibwami y'ibihugu bitandukanye. Ni Jean Bosco Niyo cyangwa se Jean Bosco Niyirere. Kanda subscribe niba utarigeze ubikora. Iyi ni Smart Maker TV Show, tukugezaho byinshi bitandukanye bigendanye n'ibyamamare mu ngeri zose: politike, imyidagaduro, ubukungu, imibereho myiza n'ibindi bigiye bitandukanye. Nawe ushobora kugira uruhari mu biganiro byinshi binyura kuri Smart Maker TV Show. Nyura hasi muri comment udushyirire igitekerezo cyawe muri comment, unatubwire n'icyo twazaganiraho ubutaha. Ciao.